Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini gua mau mukbang lagi. Jadi gua hari ini mau ke pasar. Dan di sini gua lagi di rumah teman-teman. Di sini banyak tanaman teman-teman. Di sini ada mangga teman-teman. Pendek, rendah sekali. Kita lihat. Tuh mangganya rendah-rendah banget teman-teman. Pendek ya. Tuh. Sampai keluar-luar teman-teman. Tuh ya. Oke teman-teman, jadi hari ini gua mau lanjut ke pasar. Mantap. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Cumi guys. All the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Cabe, terong. Tomatnya 2000 ya. Jangan aja ya. Coba. Berapa? 2000. 2000 berapa? 2. 2000. Oke guys, kita udah beli bahan-bahannya. Nanti kita kelola, kita mukbang teman-teman. Mantap men. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini gue mau makan lagi pakai cumi teman-teman. Cumi mantap. Ada jengkol, ada selada, ada tomat, mati teman-teman. Sebelum makan mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan pakai cumi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, sambal teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkol. Sorry. Artinya, teman-teman. Cumi, maaf, cumi. Mantap. Kita pakai terong teman-teman. Mantap. Kita makan pakai terongnya. Mantap. Sedap. Masih banyak teman-teman. Kita habisin. Tuh.
Hmm. Hmm. Terong. Hmm. Mantap. Wow. Nah. Hmm. Nyangkol. Itu. Hmm. 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 Wah. Hmm. Tonton. Hmm. Mantap. Hmm. Tuh ya. Hmm. 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 Kita makan pakai tomat, teman-teman. Hmm. Ini habis, teman-teman. Kita habisin. Hmm. Hmm. Tuh, teman. Hmm. Tuh, teman. Tuh, hati. Cumi, teman-teman, salah sebut. Hmm. 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 Cumi ya. Hmm. 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 Terongnya. Hmm. Oke, gas, teman-teman. Kita gas terus. Oh. Bubuk.
Ya, teman-teman. Tinggal terakhir teman-teman. Itu terong terakhir. Oke, sudah selesai juga teman-teman. Dari awal tadi yang penuh banyak tadi udah masuk semua ke dalam perut. Mantap men. Buat kalian semua yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe.